Twongeye kubaheza mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Uyu munsi ni tariki 22 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025. Nzibira ahangaha M23 kuri ano masaha y'uyu munsi wa none tuganira yamaze kuhakandagiza ibirenge. Inkuru irambuye muri studio za Master TV One muri kumwe na Master Fred. Nimba uri musha cyangwa uri dukurikirana ukaba utarakora subscribe, turagusaba kuba wayikora. Ahangaha dutanga amakuru ku gihe kandi amakuru yacu aba afite ubushishozi bwose. Uyu munsi ni tariki 22 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025. Ni umunsi wa mbere cyangwa se n'akazi rimwe nibwo tugiye kubagezaho inkuru yakomeje gucicikana kuva ku munsi w'ejo, bavuga ko umutwe wa AFC M23 twirwaneho wamaze kwigarurira Nzibira. Iyi Nzibira ikaba iri muri teritware ya Walungu. Ahangaha akaba ari mu matandukano aja Imwenga ndetse n'amatandukano akomeza muri teritware ya Shabunda. Reka twibutse abadukurikiye ko atari irya mbere uyu mutwe wa AFC M23 twirwaneho bigaruriye kano gace ka Nzibira. Mu minsi itambutse n'ubundi bagiye bigarurira kano gace, gusa tibigerera bagatindamo kuko bagakoresha nk'inzira bacamo bagapasuwa bakabasha kuzamuka bakarenga mu misozi miremire ya Rurambo. Ni ukuvuga ngo uvuye hano Nzibira hari amahitamo yo kuba wakomeza muri Shabunda cyangwa se ugakomeza Imwenga cyangwa se ugakata iyi misozi urenga za Ruhija urenga muri za Rurambo cyangwa se ukarengera za Gitoga. Ahari ejo mu gitondo nibwo imigwano yubuye ubwo Bazalendo bagabaga ibitero kuri pozisiyo za AFC M23 twirwaneho bakorera muri kano gace ka Walungu, bituma abasore ba M23 twirwaneho bavundukana umwanzi baramwirukana kugeza ubwo bamusubije inyuma ndetse babasha kwisubiza Nzibira. N'ubundi ntabwo barekeye aho ngaho. Mu majwi y'umuturage utuye muri kano gace yakomeje avuga ko M23 yamaze kwigarura Nzibira mu masaha ya mu gitondo saa 4, ubwo ni tariki 21 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025. Yakomeje avuga ko ku masaha y'umugoroba y'ahari ejo ku Cyumweru M23 twirwaneho n'ubundi yakomeje kwadvansinga yerekeza Imwenga. Muri audio yiwe y'umunota umwe n'amasegonda 50 yavuze ko ubu nyine ari kubona imbere yiwe kamyo zigera ku 18 zerekeje Shabunda zihetse ingabo zatwirwaneho na M23. Andi makuru n'ubundi dufite muri kano gace nuko Nzibira ndetse ugakomeza n'Imwenga ahangaha hari indiri ya FDLR yose. FDLR yahunze za Goma, za Bukavu, za Kamanyola n'ahandi, yarazamutse imwe ija mu misozi miremire y'Umurenge, indi iratambuka ija za Mwenga, dore ko Mwenga bayikunda cyane, igira klima nziza cyane ndetse ikagira n'ibyo kurya byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo igice kinini cy'Abazalendo, igice kinini cya FDLR bose niho berekeje. Nshuti bakunzi ba Master TV One, tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe mu mwanya w'amakuru. Mu mugoroba turaza kubagezaho inkuru irambuye avugwa Imurenge muri Uvira, Kamanyola ndetse na Nzibira yose na Walungu. Tukaba tugusaba kubana natwe mu masaha y'umugoroba. Murakoze, turaba dufite n'umutumirwa.